Karbi aron barim pen rong asar bidu bea hemachor hongrong chujon karklipon. Ada por phai truck pen kurusar long deli be borwa benar be pen dowana long bari the arnam kethe aphan kethok gijir asai deng ponsi se karklipon pangcheng ponlo. Hok jir et pen bomut bokan long hong angthin lapen lang the lang kong anta me sen pen me et si chujun karkli ahem pho atum kirim teram aphan sar an kethok kijir pon usar kisar loksar nisar along guru chingduk pondo lapen minu mekan bor me borkan kehanduno horhak laki ong nihu horhak ingjir arlo horhak sosopili horhak latumsi ing hor ponlo pen kaprek adhorom pen cerap cetodun si alir acam pidun news text report TK News Karbi Anglong. Berong arong asara hem hingsong arnam nangkapasun arni lopini lasi Jintong rong hang kadu kabe guru sar guru la katupen an setame pini so hili ingjira lo ong ni hutupen an kacitong arni lo lasi pini kacitong arni ajok labang so se garkli rong ajok lasi jo pini hor hak setame ni hu hor hak sar hor hak so hili hor hak ingjira lo hor hak kadu kabe ta pini pupai ke mi pen ajok ong ni hu so hili don rap ni hukatu kabeta chitong si pini labang so se karkli long misen lasi nili tumta kadu kabe labang so se karkli long kachitong dun do nili ga hem pige kalite masitami ining kang sam ining gi parong dun si pini apo labang so se karkli long sitami lahai hor hak ako aron atang pen pini ke thek long ining kang sam ben si pini ining che parong dun lo pason thak si mo akaprek along setame lason kecitong thekjia phan labang so jutang ki pame jia phan ke nilihin rasingya song penda chuning ripon lo lasi pinia son na jutang ki klem pinia son kacitong pinia son na se karkli ki mi son ke anso se arnam dakto nang pithu lang businili arnam ani phanta chuning ridam lasi non kichuji ki junjia polo rodap pen kuru la katum apok lang cham et pen si arkli pheju ponlo man peng kaduk kabe susu phili ni hu kaduk kabe phanon ki pija polo lasi nililam theta la pansi kang ton niklo nilip do khora berong long chujun kar tik nila so ana porni tum mesen pen bukan mul mesen pen pachun ponong lo sinon por an bang ke pin tum jitu ki chujun asa dengan senang nilo lapen ke penangan ani pen da so chujun ke pamanji phan sisi kedang bang dolo lapen ke non por bang kado ta chini lo je isi laso karbi culture phan nimrokom dhorom puji bubin men kado istame laso reserve ni phan namte laso kira i phan kado with that kol hari adormo tunga tukrilo ada kapre dhorom muluk tame da man itu du lasi isi badat itu akisung bang akijoy bang lalo laban tu akisung bang itu nang namlo belum tete prang son risoi jang tu mang ke itu bang tak an itu isi bang lalo laban ke aso aron ban kirim tumbang itu kar kipejo aron tang itu kirim tumbang tak asabu dak ki jum dak asabu theinam nong asi dilining thelo je laso nili blong kapre pangri pangdona program samedo lapang chujun chumang kana program samedo lapang pinili thosame lapang sonil tuma he itu to khara berong dana tu rong asar nili tuma hem laso program chujun pen ke pachuna jok pen ke bang journey laso karbia culture aru se preserve pon protection pon ko lapang aru se indang pon ko pusinilin pen ning thedam bang Karbi Farmer Association nilif aro amai phu kensing phangcho pen ka chephem pu pon ke e karche ponon ke pangreng ason amung punon ilitum se ke en ke paprang si ke mi lasi ilitum ke fa tiripi hoi penta se ke nang ki pg aphan lapen ke e karche ason punon sericulture pen ason punon agriculture pen ason punon apora teng pen nang ki pi paron ponbek ji aphan sinilitum ta bor ipon pu puta ning pathetekang non ke kusi nangwan pichot lan
Ipangreng api hai hui anta long pon ji pusi aluhi sarpo atum than tekang. Bang plikep amuluk apai cetong dun. Chuki hola pen Philip Tiso Tike News Karbi Anglong. Di LP School lang ini tuh Karbi Farmers Association lapan Sericulture Department pencelang lapan si dah isi Sericulture pen cerita ramai segi pun lo asal cerita ramai lo ini tuh milik bahawar pen arah depan si mesin pen kipa yang pen lah so awal saya nak contoh tu posisi ini tuh kacung ini pun lapan lah so awal saya long ini tuh dalam meeting na itu tuan mate awareness na itu tuan pada kuwi kita meron kan lo la choda kali lang nong kewangian ni stame Sericulture pen bang assistant director sa stame na chak lo je inki pangre interested teman stame dak alang litum department pen stame penang kerabi pu alang litum pulo inki arong pen cheng lo unopak isper mesin rearing tree pen cheng lo onepat haria mesin pen cheng lo la pe alang litum man granin et pen life facility do asal life facility kita nili baratum han nakhat pidha po sinil tum pethala la sinil nili tum rakhala je nili barata tum la so war sai bag na chonun po busi ni the tono la pen ke nang nang chi tong dun arat mate dak ex president kese inglo folong bijo bi akai sitam nang chi tong dun alang li thana nili tum Karbi Farmers Association ahin pe setame churu pa lo la pen ke department ho pen nang chi tong dun dr sarake hai la pen ke tok bisar hai sitam nang chi tong dun alang li tum setame dak nili barata khan sitame mesen sena asiki mate serta amai lang lam the than pona pot alang dikone churu parlo asi nali to media pot di handa kachuneri kangkung je non ke waya ni sitame kapre awar sai long sitame nali tum nak cerap nak situ lapen dak arada kisung ke boy pen sitame farming lo pipi ma kenang sot omu sitame nali tum sitame isi nili tum han mate daga abras tumane pachini pen lapen daga abras tuman ke cerap pen pipi ma war sai sitame laso Agriculture Department pencenglok veterinary sericulture fishery pencenglok mate KBK pencenglok sedame ini tempat Karbi Anglong arada panapano kogu tumpi awal saya sedame di barat bang nah itu proposi link telepon ya training and dopha di village pendamo di barat ahin pen dak Karbi Farmer Association tum training program na people mate awareness camp na people ni hin pen churu lo masih nili Karbi Anglong mate nili barat kan kecuni yang tung bang lalo je ini Indian government tum sampai make in India lah tum program lah tum ke launch tu. Hasil program ke launch hasil tak sih pini farming launch sampai pini tum si revolution warna pun pusing ni. Jongjung ning mata dam bantu. So ning mata dam yang lalu je pini Madhya Pradesh pendang lok ada pensi tum lang ok sampai aniwang sampai bang. Tapi ke tum dah broiler ke tiki sampai longka ho jadi Guwahati pensi kata wan bang. Nasi yang si Nili Barat sampai ke bangjian ni cingtuna ini betul make in Nili bukan si tum aso kecesong masih itu penapen pangkeng nang koko. Aso kecesong pangkeng long bangke la bangke arlong cevar kali la rili dam nahi kali. Aso kecesong pangkeng bangke itu new technology apaan itu ning thedam bang do nahi la penke la hala so jitu a source ke ban tum pini Karbi Farmer Association tum son itu ban source nang man pilo. Aso ke a source ke ban phan pini council aja ko itu kikilok penang ne. Itu jongjung nilip abangke arat bangke la bangke je isi famous bang do je dak jongjung amena hem tipang reng tum topik dak sak tipen jelok orange cultivation dak gitu pineapple cultivation pusame du lapen ke dak amna jongjung gitu amna citiki pen amna family pan dak tipang reng tum topik nili belong bang nasi sonda dak pini farming hin putame pini bang dak seke pi bang ke sericulture farming dak pi nasi penap ke bang ni dak nili pini la so melang same chungri lo je alam bengalang tu piun je pini Karbi Anglong lo akapre adim long si pini alam tum training na pipen pini nili belong alam tanang pilo kasi the best gitu utilization hala bangke nili barat tu si enu naima putin nili bang la bangke tunerin tu kasi hala solom bangke not only pini seri farming hala solom bangke putot fish farming tame do nani pigari farming pendang lo akapre farming sidak nili belong production kuri Karbi Anglong mana pangreng klub nai nili budam bangke asi make in nilip jitu keni pen bangla itu slogan pen itu kecesong pangcing ponang pusi nili so itu production nilip gitu production besi Karbi Anglong pendang lo ase whole Assam dame itu production pen le pini wuti punon broiler punon lang ok punon pini sericulture hin punon kado be
agriculture hin puna pador pon tu ben nilip han pa famous na ko sini nilip kado be aman ke do nilip arat phan nilip chuni ri tu like India government apel Assam government Karbi Anglong Karbi khai phan kipa pi huba khai phan pu sai tu tiga song de pagi padang hormu topik modal bang so hormu kelong le sika ong rata tum bang haru se pen bang dia banda long le hala so ra yat ke cari rajniti ke cari tum se amethang ale phan se ala tum department na kan ke wan hormu anda ala tum pu amethang amle da so se chero sika ong si non tum le bang so thek long se non tum le bang so song sai tu tiga song seng det pen akisi Karbi Anglong Thomas Council akan Karbi Anglong sai tu tiga song department tu pen anse itu se sana hen kali tum tu thana pen Karbi sai tu tiga song tu ma kelong ngai hormu ni tu ma phan tu ma song phan api nai posi idum le bang so song seng no la bang so song ke seng pen jok se non Karbi Anglong 80% anak ke Thomas Council kero namun department asal kero namun tani tu department asal pen hangsi penangan Karbi Anglong tu phan sai tu tiga ara phan apor pen tu phiru ethe tinangi isoko chili nangi ba man thengthe chili nai department asal bang apor pe pen si ron rong titi kuthia ke wana ya ahut ke ahara cheklo kuthia karo nai abang ka agosto cheklo ठीक है सो प्रांस ऑफिसर डिपार्टमेंट की चिंग वाई से तुम असोंग डिपार्टमेंट की जवासी साइ चुटी की असोंग डिपार्टमेंट अपोर्ट में से सो को चली पी नहीं तंके नहीं ये हरमो अंत अपोर्ट में से पी नहीं पुसे तुम लाटिंग की चिंग वाई में से लमंग सो सोंग सेंग नो पन अलोंग अलोंग सोंग था से तुम इदु दे दारा तुम फान पचिन थु या फान पॉलिटिकल कल पे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना पुसे दारा तुम फान लाक दुगिला कारिब इली तुम कारबे खाय तुम दुगिला दुक्ति पुसे मेखांग युंग तक दुगिला लबंग सो गवर्नमेंट पेन nanglo hormuan pacet tangkeron pacet tang ayi pasini termasuk asong seng lo tola si nili barat kan churo parti lo nili hem tat bokha dak dethor so duar baguri so nilika la si dak ini mai la so mai lo ache tong don ko te la pene ka do sala tuman anta churo parti lo la penda department bana ke tong don na hini do to bi sa holo pen dotto ala khana churo tenang tum media to mana just me churo parti lo je pini ni tum na tum media yang si wangweli pute ni tum la tv mobile pen lo a photo uthai to pora tum masidi dun le ona labang soni tum pini so one sa program ke pache thange phan nang to panjasman ni krok pen jo dom la pachuni dir anel Lakhain ko rapon nilif MSC constituency ke parlo pangti kro arong along ningkan wang son tak taxi rong si kaching wai petang etpen rong si football ke patupon ta pedopon ningkan arjon chojor choleng o khanador pendang log rong si hajira ador kam jam pendang log rong si kenang an ason kaching wai amai along mai ke japon pangti kro arong asar dor sing kro pensi mai cepai hepupon lo Chun bang son kro pensi aluhi pachini ponlo kaduk kawe kaching vai pijut etpen api rong isi football stame patu ponlo laso along ning ke me pen kachirap dun nilif MSC provitra rong pi nilif ELCC chairman Vincent Ronghang atum cherap cetodun si rong isi kaching vai la pen rong isi football ke patu mesen pen pachun ponlo Juki Holapen Philip Tiso Tike News Karbi Anglong